too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankamuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Yo, ebusia for any adofonom. Mema obibia akwaba shonko ede eba Too Much GH so Ghana wahala jumedie ena ebre asosamuson for Moni aba ekwe sikapa enenso mede ebesum na munim say si eye enkonya sei da na chese na wotwi mu ensam a edi atentwie ewo man mu no eno ena ye bone bede se mampohene abomo epensempensem no emu etwini nyina sre ene abasa na ye hwe ne epensem ni nyina ne pomasi besan se baby ade da no se wanfa anto aye mpanifo sei efree etom na wotwi mu de enoma bebre ena akoso ewo mayi emu anase yatete ama dodo na ede wo mo ano atumu ebiem ye papa Kennedy Agyapong MP for Central wone ye papa Captain Smart wo mo ehun ensensem esore ye ewo omeyi emu anaje se ye exchange of words ni nyoma bi ekoso no mo Captain so ababontin din sembia baba betu edwa fa nkrofuko bi ache se anamonto wo mo etu eda fa mampanyi ehun no enya de se eye anamonto papa na ye hwe ye wono bo muntaka so we display nyoma bi wo social media so amadodo na akasam edi etia eye ehun enye no nko abusiafo ensam no de ya bobo ni nyina ekuakuakuakuo ye beka akwa kosi ye papa say ya fa no as ana say ye hu ye yi no say acting IGP ye papa dampare wono susu ni nsem nyina no ebeba ba bepiemu ewo aha ebi enti wenwasom na tie eye say de ensam no ebekọ no na adwentra wo de fa won nsem bisebia no won susu wetimi ede atu edwenti say ne any day di kan ya wo hwe eye channel yi ede am na hu benya say obe subscribe to channel no na wa mia notification bell no eso say ne be ya nya upload video bia no won susu wetimi enya ewo phone no laptop anasa wo tablet eso na won susu wetimi ahye ede ama eye afofro na ensem yi ede menkwament na eye eso odifo ewo eye ye nchen ahase ye ne no ebeba bebiebie ensem enisom na ebusuafom ansa na meyi no ede atre no yensem a edi eye ekan eno no ye papa Captain Smart one honorable Kennedy Agyapong ensem a akoso wo mo ntem amache se ye captain ababontem abeshidi ye Kennedy a wo twemu se Kennedy wo ye cheap na onya eye factor na se wo pebibia won get eye ne fact right and san wa babontem ababa bekasa any ebiem susu no 80 million contractor osusu say ye papa John Agyapong Kuffour ede ema no ni nyina na busuafom eno ene ye di edi eye ekan tie be kwakwa hwe eye sa video ne tie eye captain nsam a wodi atu edwa no na ye ba ya ma ye papa akwaba no no nso no adwentre ne se de nsembisa ne beko no ono nso etimi de ne de atwa eye so ntiman go hwe video no embra ne ba ya toa eye enkomodidie no emu Kennedy Agyapong, you Kennedy Agyapong, or the Ibia to social media. Now, Quadrocra, I'm so called Christian Wahane University College. Oh, and I'm responding, man. And then the young kind I want to be a gentleman. Yes, and no promises and running last time. I am not a cheap person. To say, Macassa, I mean, come on, 2 days, maybe. But one thing I want to tell you that Christian Service University College deny that letter. My home, they no more fantastic. What about your home? Exactly. The parliament now have phone will be a DMP. But I don't know Kennedy Agyapong, make one sem kakra. And that painting tea, na matumbo. Kenya. Ba mekabi. Hwe. Ena ma bobra, ma wodan 10, ma wodan 3. Busa wosa na na adodan kwa Kuffour ado win president. Ema wo na wo parliament a wo so ye majority. Na wo ye parliamentary select committee on defense and interior wo ye so chairman no. Na ado ne dan sen na won kran. We si dan sen.
Ochirimani presidente. Se wanya wo ho amoni nka wa menem. Na abrabọ kwa aginatuo no omai. Tiemiye Ken. Me medical catch say when people rose in this country against you, say wuton cocaine, I told them no, that is not correct. Ba minim hwibia ye hwe wo e Texas, Dallas. Yeah, no. Wo America no, na wuton cocaine. That is not correct. But I tell Kuffour na ma contract 80 million to supply air conditions to ministries, departments, and agencies across the country. Have you forgotten? Urafi. Segane ni biya wo krom ha biya ne yema no 80 million contractor Ken. Kono so be de te said ya wo yo no. Bako GH emam fama maso. You were given that contract to supply air conditions in this country. We supply 8 million. May you renew. And you had the effrontery to insult J.A. Kuffour, a hand that fed you. We say we sikeni. I don't care about your money. Me who osika fa osika. Me so me family talent. What is am catch on no? Tie me ye. And me ken na we asem we are. Me nka bibi amfa ho bio. So when mama bi na wo Kumasi na oti macro Kumasi aya friend ante ya na o share lens no ase na nu ba ko no eya me hwem ba bi no wonim no think can asem. The details I will not say it today. Me means no would da nti aya na wo kasa na nkrofo dwane. You want everybody to be afraid of you. No. Ken, take it cool. The reason why aya na maye din say wo kasama the ordinary. Tiya na maye cool. Wonya akwada wanyini. Fankrata akire Ghana for. Say 1975 say na wo dan a. Fa document ne kire. O Ghana ha, fa kire. Wo de enche na wo document show us. Mewa, show us those documents. You became rich when J.A. Kuffour became president in this country. And who told you we don't know? Ken, we know. But you had the effrontery to insult J.A. Kuffour. Yeah. He made you who you are today. Jonas Ebusiafo said ya papa Captain Smart edenensem ababetu eye edwana amadodo na so e de woman no atumo ebi na se dem di kan e kan ye no odi for prophet kum chacha o ha kum one o ha no ma tese ne ye ne no ebetwetwen eye enkomoti kan hwan na ye ma odi for akwaba embra ye fidie kase so odi for mo akwaba mejo so menu aba di for ho ye de brade adom bre na mabre se ene kwasie ma ya so le mabre ene ja chenchana mode ayi to yinka ya beto abeto me ene ade enti no voice na bre o hwe voice na abre bre na mabre but wo be ende ja yesi umfu do so a ya wo ye ni nyina nchi no ma mi chia yetiefo a wo tie yen wo ni wa yen so ye ni ho enti ya de obuo eni ani die ma mo sere nkwatente ni nyame ahoden de ma mo a mo hwe na mutie nyina na ma me mfa kwan sunsu nchia me mpanifo me yensa bi on se wo fidie we so de menya bidu a ye won mpanifo bi wo wa manchia won wa na chese wa ma dwuma de bi kura Bishop Adonten Boaten wo USA Virginia wo ye Bishop nyame nsa won so pa Wednesday this week ya Wednesday no day ni birthday okay nyame yeshira no wanyin ba hu na we simple nkole kwa udim panifo kwa udim the Bishop Adonten Boaten USA Virginia nyame shira ne pa na osofo Kennedy Afrepoku osofo Kennedy Afrepoku so what in din ai babia social media babia ni din ho titi brem Kennedy 1 titi brem Kennedy or you be a on for program when di agro kra anti no nyame shira no no man kwatente na osofo computer man so mesra urade shira ene ahoden de ma osofo
computer mind so nyame hira ne pa timi ni aba me dase yo odi for we there wa checha wo mo enyina de na ne ye bo e de ewraye nsem no yenim se ye ba no ye amamre anase se de ni ye mpanimfo ta ka se akwada ene panyi enya asem ye den akwada de wodi eye efom nanso yenhwe ye papa wonobo Kennedy Agyapong ene ye papa Captain Smart said ye wo mo ensem no esi ekọ ekwan a eye wonobo eba bonten se amfa se u yobi a wo betia ne naso na wo yobi na bebeka bibia oye bia ento yi anase etochema wo kwan bi eso a how I will respond to woo nipano no aya na ye the right way na because ye hwe na nsem what the Captain Smart mfonyi ebebetna na 2 TV so ana just wo sere no no mu won certificate bi a wo de eba ya just wo de chesem ye fake certificate and wo de eco school no na so am sisi am no ka say de ye papa captain so aba respond to no no ni video ye kokko hwe ya just wono so abebo ye ra Kennedy wono so na power so yenhwe ye papa Kennedy how are you responding to a issue na the best way ana me da se on say ewi ase no obia wo sade okana samofa okay ena obia wo sade ewi ase no entafo kora ya wo no esun we kasa ena sun we kasa entafo bi emenim ba ko kasa nya ba ko kasa eso kasa mo a oh at the greater there be in India you know esun obia no sade oye na de fa da bia me kasa abo bi ti se kraman okay eni aginamu a ade aginamu hu a obebu nani a obekọ no kraman hu a wo wa no po ono so ne de no okay ye nyina ye nim se ya papa Kennedy Agyapong yo bi a Ghana ha no asem bia beba Ghana bia no papa no de na no tom sure even opposition ya de enya papa be kapa na ban mu fu won so obeka ya de enya obeka on say ya papa Kennedy kura na so na ma wayomi ase woyomi ensensam we ni ade nyina ba ni ade ti no wakoye obi a sana nature na sana otie yemfa ne saa yeah but me no ade ba ko no say ye be fa ne saa but edu ba bi a okay on say yen kenko ba bi e hodo on say to da bi a wo kenko ba bi e wodo a ya na to da bi a ensam bi a ebedi e kira ba na ya na enye me no da bi a me pe papa na sem okay me ya papa Kennedy so fukum chacha me pe na sem pa wo hwe anas ni pe ya Ahmed Swali me da se ni issue ba ni ade a wo hwe ye na me nua ba na de na ya papa Kennedy ye nyina na ye 100% na de bia o kan fa anas side no or the proof by okay so I say it ye hu proof say sabi o so fukum jaja untu me me blackmail na sabi me nya bibia mawa na de me mfoni ni ade by ade a enam so a me mampe e wo ye papa Kennedy Agyapong no wo ka bibi fa swale no se enkrofo nya na ye mo no so ada se munya na mo no munya ni se on se emuna sabi abrante no so na mo a enkrofo kobo ni tuo anase ekun no a enkrofo de won so bo ne ade ebo ye papa Kennedy Agyapong no eti edu ba bi a I say one joy FM issue no aba no so ada say me da say won say ye papa Kennedy no obetumi a kire na dwen okay by nipa bi o wi ase bia no e wa adofo esan wo de atanfo te to da bi na say o kasa na wo ka kode ye do a obi betumi adi bone ehyew onkasa yemu no obi tumi fa onkasa yemu ye bone de show obi tumi fa onkasa yemu ye bone show okay ana wi ase no so konsa won prison won wa threaten ma won da prison no no mo bon trene keke yeah on doso okay sa bebre kwa Twene abehunu thank you ye chewa na ene na chese wada nyame ase santrene no ye de ade anchi nipa no kwa de ana aka ye na ye te ye nti na chese wa na ebe so thank you so I say
etu ko nsawo mu a mem ensawo prison makọ wa akọye asọle ewo ho bebre eti wo hwe sede enkrofo bi a wonu obi nya issue bi nya akasa bi a wode nano ka bibi a enyo no kora no ye no wada remand 5 years obi dam 10 years remand eti asem ba obi a betumi a kire na dwen ba yenyi threaten infrim. Okay. Aha. Yo, na ya share in response to said the papa captain so aba bontia. Wabe responding to ye papa Kennedy Japan wo ne say ane ye papa no na wobu no obudie no wobu no pa still obu ne de wo ho no nanso so ne nkasa ye bi wo ho no na first no nim sank wo kasa de ma wo mo ni bi ba wo hu say no ne nsem a wo kan ni nyina no aya na dodo na no fake enam ne dia wo de ba bontin say wo ko suku okuta document Christian e for set na chese ni nyina enye no kure ene nam so ma wo ka say ye papa Kuffour ama the contract of 80 million year contract awode eno na ama natimi ababe ye panyi ewo wo manyi na no nti na ama natimi abaye obi a wo kan na so wotimi kasa ewo ye bedwum na ye obom ponten ko nachi ye 19th ni mu onum na enye same ena na wote say de ye captain or respond ya wode ye papa JA ye Kuffour ababa ba fra eye emunum amadodo na nso so kasa sa afi de dodo na ni ba ye papa yunzu ka ye papa yunzu so de ango ye obi a ye nheda nte na no kasa je Kuffour so obedi ni president wie ye kokoti na efie nyina no ye nheda nte eye na no kasa nti dodo na nso fra wode ne nsem o ne Kennedy enya fro eye je Kuffour no ntwe ye sen na wo hu no response no fa eno na waka no say o man pani Kuffour minimum ne pa me penasam ohumi ane na ni yeji pa in fact na oyobi a ono no oyiku so ada say eti sabio sabe ensemi ona ba odi ni behemu a ya na edu ba bi e be hadwen adwen e be han say onso oye pani aye ni se kura no enkrofo bi bedwen say eno de wono na oma information si bi so that say on oma information si bi ananse bi owo a efri ne camp ena eba na yesa na sabe producer sabio nipa bi a ense so onwano kotia omampani Kuffour a na onwano no ekwa kotia no eti no ewo no sabe memi no nya ntokwa a eyeme no mi no sure kawadwen na men kamadwen wo de no to nchen a contract so fukum charge ameti ama me contract na wo ya mo bi contract no FDC NPP on fa contract e makọ okay all the contract be ma e wo reason e wo be nam so a on the contract be ma okay say bi a ye ba beto aba ye beto aba na bi a so fukum charge me magina kum wine party kum one party no party bi a ye discount na ye ya wan crofo bi o wa won do nsika ebe boa sponsors a won do nsika be wura party nim ebe di akire eboa eye ne ma bebre ebi say be ye almost be ye $5 million okay so that say ebi say be ye $7 million enyi sika ketwa no dia be wura o di be wura mu a nyame ya adom na sofu kum chacha kum one party meba power wa sponsor me no me nya kwa I was say me ma obi yeah ese me ma contract say Elia so sofu Elia and sponsor yenya sade atie bi ana eso no so ye push no ye ma ne contract say de be ani sika wodi shem no be back thank you this can enche okay eti contract ne yemfa mu obi kwa Ghana ha obi en wono no a one support NDC a NDC ba power ye man contract and obi no wa wan support MPP a MPP ba ye man contract contract ye mfa makwa eti ansana wo man pedi JA Kuffour onumanyamfo eti say contract no ebe me ya papa Kennedy Japan no that Kennedy Japan so sponsor ye okay odini sika ewura mu adi scam sponsor right say obi elusu wine election ya minu aba enye nyame ni nipa ena ba chichili nipa ne wura nipa no tumi wu yeah wine election na be so man pani mahama
Elusu election we say obi say ye easy man. Oh, okay. Dabi, wonu sika won say no. Ebi kura to me kwaji loan. E de bebe shem. E be shem empimpi be shem. Okay. Sadi abeya obeba power. Eti wa ama power loan no kwaji ya na e ka. E ka ono an betua. Wo betua interest ya ka. Obi say nanado was standing first. Wolusu first. And Wolusu second. So I say edu baby kura say nanado ne papa no madwa pade bi e wa buruchire. Waton. Yes, ebusuya property ni ade waton. Nanado no nam wo na nkrofo say woni hwe. Enye easy. Eti wo stande baako na wo lusu a menu abawe. Eti na edu baby no obi lusu a. Every day one na wo lusu na ekodu be 3 months no. Ana aboso me miensa no. Ya na aban ne kura to ne bo asema opposition na wo lusu no. Okay. Won say ne makura aban ne to ne bo. Okay. So I say, Sabi o Sabi, one would think was as I'm buying no could tell 2 minutes tonable because Sabi, yes, say, so throw me, you know. Thank you. Nipan will lose you. Why should this guy? What's your question in Kuffour? And then there is so many. Yeah. What ye to about where ye ye can't say, and this year lose no, Nanado and Dinkunamano. Baya day one out to Baya na bosumi mi no na bosumi mi ensa na Ghana enyoyi so obekaya ofa ha ene tamale na mo hwehwe ties na ye kumase for demonstration just yeah edin ho agumon yeah na obia ye one NDC for na one because sika onwe say no enye easy eti the American siswa na say o man pani Kuffour ma Kennedy Agyapong contract or bra. Onye bibia. On sponsor. Oh yeah. Naja abane ba. No wanya bibia from contract. Escafo na di won sika nsu wura mu no. Te say the American te say NDC mraso mahama tami. Escafo a on do sika wura mu nyina ahye. Safe na obetu ya loan. Afe na obetu ya interest no. 4 years emuchion enti enu nipa no onya ba ba mu bie mu dia na chese wo ba bete ne ka thank you sa onya ba ba mu a ese so dia ni awako tire ni aba yenya pasna na so tro mi no de opeso o try wo hwe yeah opeso o try wo hwe because asoja for training na different ono so ba o probi a try na eti no obi elusu election baako na o lusu mi no na o ba power oh jai aya 1 year kure no obeti ni kanyina obeti ni kanyina ne nkrofo nko anso no ode contract no ebe me ma wo ebe be interest ne betimi aba o makache so I say ebe ko go there enkoko na eti ya papa Kennedy Agyapong eso mfa so na Kuffour de man okay na ye hwe ye hawa ye Captain Smart so issues ba fa aban penifo won politicians asofo obi a won won sem obi a echi hawa aya wo kasa ne ebinum hu ne se ne nkasa ye rebo ha or fact or de wo kan no kre e won by intonation ene a wo de kasa ne ntiatiemu ne nyoma wo ye yi no eno ensusu entwa eyeye wo hwe hawa or present issues on radio and TV so asay na wonso hu no sifa me da se captain so no the mess of kumchacha meka no say minim captain from Kumasi okay meni na ye adwuma da oh okay me ka say meni na ye adwuma na Kumasi no na ye wo ho no na wo ye adwuma of Force FM na me so me preach wo Force FM okay Monday to Monday na my head say radio pastor okay Monday to Monday it me minim captain e Kumasi captain so no make so no so need the nature mo kan say nature ono so sa not here from Kumasi no na the captain so ye ya na start ye nye yeah okay sa captain so multimedia or multimedia enyo na won wo bibi e friend fa be wo so ase fa be wo so bibi sa ne ade multimedia so sa matumi e ka say dia meti ye na me kan dia meti atesem de
yes in the casemuni and the Quran said you were the year to Manacrado. Multimedia for suspension. Okay. Bay me, you know, cry. The mimic say, you know, say, you know, credit, say, no credit, so they are. I know they ante a year one money, dear, no, yente a multimedia suspension. Aha. By na make what I miss meaning so I say. But the Amiso can say, Captain Smerton also, a year nature. Sadia one also Kennedy Cassano. The same thing. And a Captain Cassa. Okay. Ya Papa Kennedy, no. O Suroche, or can a be. Captain so a be. It's captain no any Canadian no difference anymore. Okay. All me and you know the same Kwesialanta training as a then. The same thing. Okay. Easy for you sell fufu. A yard co. Okay. A yard bako. Okay. So can Captain and some Kennedy. Ya Papa Kennedy captain and some. Nine young Crawford never catch a captain, so much as a captain, men kokasa, stop. Never could be a fellow for. Stop what? Captain. Oh, one so my baby can be. Sana, ya papa, a captain so. I can be beer. Now, ya papa Kennedy tia. Now, your penny never catch a Kennedy say, Jaya. One so my baby can be at the captain. It won't be another year. Why am I? Imagine how feed the Cassius or Cassius of Kumchacha. Sadia minim me papa Kennedy Agyapong. Every said the captain so me see me no from Kumase. I yadi be pien cry no. Captain no the same thing. Na say yeah captain said the wo kan no kura said the yeah honorable Kennedy so e Canadian obia e Canadian nti adenti na so oba bonte be kan wo de dia e how and I say mano like who ni say was so responded because obi a Canadian obi a yeah say ono na babonten with wo evidence na wo sere wa wo so obi bia na so aye de wa ba kan and say so ba ye buy adenti na ekoba ne sa na akwakoye sa say one no e di apere e wo social media so na akwakoye say ye ntokwa bia say ba ko e kan okre ba ko en kan okre me nua ba ade ba ko e wo wi ase no say da bia me ka say se wo so asem bia ba na obeka bi na bibia wo de wado betomo a menua ba won so wo de ba na obi kan e mane hawo okay sabi obi enu a okotutu a osuro baba so ene HIV odi for mane na okotutu di a HIV ni baba so ne yale keka wo de thank you na ba wale abre wasuro ne sen ya wale abre wasuro ne sen because edi ba bi a kiss bebem ube kiss no okay eti mi nua ba de ewo mu American say asem ba obeka bi obi de ba we nso beka okay ba obu say my use statement bi o ba bi say ya papa Kennedy can be say captain be free air condition no correct so e wan kura no say me ne captain aka ma me ya no oh okay yeah e ka di obi adeka Ghana be a frade pen oh what you kura adeka oh di for me ndeka and adom adom by what the kada ma de kada what bebre what the kura nya ba ko nyimi no yeah Ghana kura ye the ka okay even America for kura the ka etio e ka de wo bi the ka enya bone se wo bi the ka ye mfa me metena fidie so nsere no oh wakafu wo didi no kre okafu bi ye didi so ada se eti me no e won kura na eye air condition line no say ye me na anka ma me so ya papa Kennedy Agyapong so no ma me nka se mu wenjiro say hwa papa ni obi a anse nyame yeshira no skam ne nsamogo why papa sa wona ne dele a na dele na ne dele no wan hwe yi a menua ba ska mimi ni bi a so fukum chacha mini bi no wo betumi a say ska no more than be ye 4 5 adi apewo information nyinala o mayi musu so de gise we am obi sika wo be kan wo de nyina wo ma me kura po de fiska dada na obeyi wa pa wa menua ba na de say wo Ghana won we komodi won do so che won we didi sa
awo ekwamode won edo so chi won edidie wo hwe captain ni school certificate ya sabe ya papa Kennedy okonyawe okonyawe so obiti ba bi a ono ekwamode ye de no na ye de ba ye bi a ye me madwen asem ka na ye de ba ye 1 million 1 billion abrenu titiscano 100,000 and then mum na ye 100,000 titiscano ye 1 billion na ye de abrenu and 50,000 okay information wo di pa no bi ya no wo de beba eti owo ntwitwa so a ebedu ba bi a ebe ye se we di we information beba we nso di we information beba sade captain abeka se enamo mampani je Kuffour so ene ma ye papa Kennedy Agyapong nye ska a wonya contract a wonya ska pie ska ni nyina ma no aye ho ene ade so ade ase so no akofa captain de aba captain so person akofa ne de aba so ade ase ebedu ba bi a me nua ba ya hwe yi a ye be pie furu aba no enkoyi yo odifo we dey ye beto aye yensem no so na ye to so na ye captain ye na ye sanso ede ne de se to asom wa babonten aba bekasa de afa eye enkrofobia wo ma tu kwan free Ghana hanu makwakọ pie benin ajes wo mo botaye wo ma ni swade wu wo mo tiri mu po wo ma dwi nyina ne se mampanyi de wo mo chese wo mo ye ne o ma de yi no de efro na nensem o de atu dwa no eni o same. There were 3 pastors, 2 MPs, 4 ministers who left for Benin for powerful charm. They took 3 V8 for that journey. The cars had numbers like one starting with JN and ends with 20. Others include GT and ends with 19, AS and ends with 17. One of the pastors resides in Dome Kwabinya, another pastor in Enzema who lives in Kumasi. One popular pastor who has N starting his name was part of the contract. They feel a Kuffour is not right for the nation, so they want to make him suffer. Nense mo de atu eye edwa utie ye papa yi ne eyi a wode aba allegations captain asem na okay allegations of aba was say asofo miensa MPs mienu na ministers 4 etu kwan free Ghana ha ko Benin ni nyina ne search so mo pese mampanyi won bre e wona mamu a wo bo sanse won se eye enyeden emfa na de na betumi aka fa me da asem nua ba eye sunsun masem na o kan na physical ne de wode aba beto so o matu kwan akọ Benin on say wo mo ko ka ho nkwa de na chese ye physical on say me my statement bi ba bonten say in spiritual realm no ya papa na na do dan kwa Kuffour ado obo na wo modem pa wo ye adwumaden pa by enipa bi e person na na do nsasi fom me maka kora wa abonten maka say enipa bi de na na do afa ba bi papa no onwo chichile papa no won pese papa no nanim gu ase hwe ka Ghana ha ka wuyi nkroma na ka wan hwe yi a de na mamu obeye best na na do dan kwa Kuffour ado okay yeah man no vision why intelligent or vision pa by enipa bi epese papa no sesi fom ya na wo kan say ya na nipa bebro wa mini aba o won ti ase o no so kakeke because of ye fame and dabi sunsun nsam no sunsun nipa na ti ase so that say Bible said John 4:24 so nyame ye honhom won sole no so no honhom ni nkurum enya wonam asem na meka so that say sunsun ma de a me sofukum chacha me say nyame yi kire me na meka me menye asofo na bosome ne na awotwe me no bia ye ba abonten be ye mahu we na mate we ni mahu we hu me say line no da bi hu me say line no eti me no de meka no na ye no kore nyame nka bibi nkire me ya me meka mabeka sananado on person o manensa esi form so that say by on some me de no me tell say spiritual de na me hu yi o by captain de na de me to me hu de say physical o say wa bobo car registration number na chese ya kwento omutu no physical wo mo ana o se woni mo nkrofo na na wo se ana asofo miensa ba ko de otimi ka se ni din en estati the question is also woni mo wana ontimi nkan ye se woni mo mo de ba wo se enkrofo ku obi
pastors miensa ena ye ministers yi bi ena MPs ni bi na che so wo matu sa na mo eno a che so timi kire ye say asofo no ebi wo kwabenya ba wa modin say bia nipa so masi because asofo wo kwabenya do me kwabenya de say do so enti wo kasa asofo no wo kwabenya o ntimi nkasa ene nipa so masi ewe na ye de ye nim akwa bu no na eno ntimi pese mi hu sem say hu eye bibia na say wunim bibi e de fa eye enoma bi hu am e wo say abonten na wo memeka ana say wo mom ye hwehwemu na wo so mfa sa evidence ne on say ye wo sunsun masamka okay ade ye wo hu ne masamka okay eti na ukokọtụ ayenka bayi asem ho yenka sunsun masem ho yenka physical eti physical no se wo bi catch the sofukum chacha say nipa be 5 6 7 ade wakọ aduro so anase minimum won won de wakọ aduro so won pese won kunwa eye physical okay physical no yetumi vital okay ama uchuno statement okay ama nipa no utumi bubo won din okay ama yehu no kora ewom sunsun de ye de untumi nyesa so obatem ase ya metiwase say ye physical de ya obetimi akwa statement abubo din ni afẹ wo mu ye physical no say physical no no waka usu ni mo me nim statement no de tie de okay but me de me bibi ye example so fukum chacha me we na me ye example say bia nipa bi de wo boss so fu elia awo de ni ekọ aduro so sankrofo no ndi sofo eli akọ aduro so no minimum won okay metumi a chile se nipa no se no minimum won na won di sofo eli akọ aduro so on person kokuna eno no I think say physical thing enti wo na waba be ka say woni mo no krampo no wo no aposifo betimi ato nsa afre wa ma waba be tworo eye wano asem I didn't see the instrument to yen from. It's not just a captain, say opposite for 8 years, and as one Matia was almost on some friend no control the statement. Many are by approach if word you man. Ghana ha. And your sofukum judge and I may bet approach if word you man. Dabio. Meno, and Yemen I may bet approach if word you man. And ya woman mua, and Yama be brave, sitting captain D. Captain D. Meno. I just say me who asem no I just was saying baby yeah o me be mu yeah thank you say there me to me waka yeah okay I say we will be kasa na unti ni mo kind of brother say come again pardon it is say captain come again or pardon okay so that say me to me chele by me near bad the woman say sunsun masem no e different okay and na honem asem that no me can be say I say you want crofo better on social media any TV ya Ghana so say only a sofo bi anante da na won kure kunkum nipa da ama won akunkum apemfo bi da akunkum nipa da okay ama one guy bi a na ye frɛ no demon breaker yeah yeah, demon breaker. I'm a demon breaker. Ebema statement say, when you mon solly mako be 25. A pin for shasi. Sa demon breaker, the next say ka prosi fortune the dada. Okay. By sad year way, because he say, Uncle who prosi fortune TV WR, every social media, etc. And so much one among the that and a moment on 2 years. Boy, you back can somewhere in Sana wo face say, Upo bi you koshini ba ko pan so a, what did demon breaker no? Why you koshini chin wo bia wiase. What in the phone na me komo de no. Sana wo face say your papa can dey Agyapong. Enhira urade ehira ni sika wo no. Onko net 2. Na onko keka sense no sem na. Your papa can dey Agyapong be pije sika no ama wo. So or expose ya so for me that say by your papa Kennedy Agyapong sika na nyame de ehira no that thank you what the man nyisia enyanka mobrofo onwa enibi and what this is kana mo eboa won so adase sa di mon breaker yi and one way can we do won fu and the quarter 92 aya expose asade aba de aba ze
Expose. I want that to do so only my software. One more kum nipa. Enu moja. Any the keka on the idea. How a big kura say, a pin for kura on kumbi. A video war. Ghana Police Service to and Safro. Etin America say, your police service never won. A yale. I was saying Sunny Yari. Oh, when you deliverance. Odifo, now me say, you know, yeah, and a montua and Kuffour to the farm and penny and one. Then I was to say, one move to me, I hear dear Boamasa and no more manipulations, and I said, there one more else soon, and to me and memo because I'm on Bayan. Say, Bano say, yeah, a bin more penny woo, and as a bin a pen or down for na share, Sieno. Then I want more Bam and penny, one bet me, I hear dear Bois. San your ma way no enti me any day ensi. Mini aba adia ba kono say. Sir Ghana population 30 million population. Na ye you say we your man penny. Wona. Thank you. Ghana dwapade nyina hya wonsa. Sika nyina hya wonsa. Soldier force wonsa, police force wonsa. Mini aba. Man ya wadwen say uni tanfo. Efie nkonwa ayedie wo ekura ase kora no aso na abusuya ayuko abusuya dua na abusuya bretuo de ebe de ebe wan hwe yie ne nyame ni wafa wote akonya no so saa no anya stroke wote akonya no so saa no ofu ahye na wo bia to wadu obodue kum eno de ewo ho okay etitam bia no ewrade de wudum pempenso obi a David tamenyame Epeja David no na natanfo nso edoso eti na ma David kura kan wo Psalm 69 verse 4 say ewurade onwa etime kwa edoso chi mitrimi Psalm 69 verse 4 Bible say David kan say onwa etime kwa doso chi mitrimi no na David yobia no ye mpaibon na David yobia na wabin wonyamem no ni mpayebo na wabin ni wonyamem eti David ekan Psalm 23 said, Ewurade ne mehwefo. Oma me dawuram from adidibia. Oja me ko nso on jo de me fa kwantere nso ni dinti. Me na mesum kabibo ma me suro. So I said, na ba ne poma ne cheche me wre. Wo wi o kan bibi kura to asa o to me pono. E wo matanfo adim. Thank you. Psalm 23. Wo wi Psalm 27 or Psalm 23. The Lord is my light and my salvation. Who shall I fear? And we are no Psalm 35. Ewurade the one me ko one ne nya de enko na the one me ham one ne ham and obaye and obeka Psalm 86 verse 17 ya me won senkyere ne Ewurade ensi me yie na matamfo mfo wani ho and oto Psalm 91 verse 7 apem to me nche na opedu to me nifa enka me mani ku na me de behwe me won abone fo aketua Psalm 118 verse 17 and what time be troye verse 17 and was say I shall not die. Other Psalm 118 verse 17 and 117 was I shall not die, but I shall live and declare. Thank you. David Yobia, none empire one or ding. Now Bompaye, it's on my penny, Nana Adodan qua a Kuffour. Ghana man penny, a Christoph one Mompire Mapapano, a Jidi for Mompire Mapapano. Frasta house war, yanti prayer, you can say group. Now your mom paye, Emma Papano, check. Minuaba, and cow will be in co. Now man penny, Edna baby, and Cassasa bedroom, no what yash. And cow will be in co. No problem, no, we are say I won't need of war, I will need time for. Obi o we are be out of 4 time for. And cow will be in coconut man penny, 7 manusi sumnaso. Now when you stroke, now I yell it. So that's it. International say empire bonny idea, say no idea what say Obi Anyen from Mamma. Thank you. So that's it. Thank you. Say you say or come for bonny. Eticulum no shen come bonny. One also be canon. It's all mine penny no Dabia as all bumpire eman. Yo, Odifo, where they better a yan some no else so that video be. Ewa ya kache aha no ma che se efa ya papa one abu muntaka ene ya papa Kennedy won che se video ni mu no
said the na wo mo etwa ede ebo mo ho no awreho na che se asefempa eye na ansa na bebusa eye ensem ede afa ho no moma yenkom ne yenkom ko hwe eye sa video no embra na ye ba ye beto aso na ebusiafo muama kwakwa ti eye ebie chese ye di ateme na aboa ba na chese ensem a chese ense emfata efri ye honorable si wo ede eba a chese asefempa eye na ansa na mema eye odifo akasa ede afa eye ho no na mekai mo esem Ochade Herbal Center ena esoya sin ema yedi edwumadie no eba ebebe somo abre ene abrebia ochade esem yare biara ha wode aye krankwa ete eye woso say eye diabetes ye syphilis gonorrhea candidiasis obawa himfie ho no menka wo ho no menyenyenyenyenyenyenye bema ode boss ana why wo low sperm count wo bema yi wo pesa won fa nko long journey wo de ene ye short ano he ya pe long journey Ocha dia SM fani number e wo screen no eso na ene na entwetwe nkomo obetimi ahu na cha kwan so wo eye enkran na ye biemu nso no tamale na woni no atimi eye den edi enkita ho na ayaresa atimi aye eye wodia na aye ba eye odifo eso prophet awon fe wo share said dia ye papa no mo a wo mo atimra hyebeje fie ye nim se wo mo de wo mo nim de Womo shemra womo boa se de be ya wo mayi nyoma betimi akoye na womo etu ayampia edema eye womo enwe den ha betimi aka de afa ho sasu ne eban a womo dan na die no eye ne kwan so no na den na eye emabunu no anase youth no so ehwe esua free eye sa ne ye no emu mini aba meda wase bebre die meka ne se nipa yi nipa de onwo ye no me condemn okay the all year no me condemn and the nipa ye nipa so fukum cha me kuro bi betumi ato me ye nyina ye nipa edu ba bi na se won control on can say thank you bibi sa e betumi ato so hwe ya papa Kennedy Agyapong a o ye obi a o wa akoma and the muntaka anenye sa won so ye obi a o wa akoma sa anya first time ni o we atosu mienu aname yensa ayanhwe ya one day parliament won no ebe ya Zuma ene wanhwe nkonwe wo nyina ombebubu no na se on se ya papa muntaka no sabe on se wono no nani adibi oyobi anani aden eti no yese so akowuram na aso mienu kontokwa ya na ewura enebre eti omie no nyina no obia akoma ewosoro bai the only ye no de men ka say ya de pa so that say because you say ye no leader bia no ye hwe osusua no leader bia ye hwe bibi wo ho eti bibi say sia ewo parliament